أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نيوستهميلي mridungu mbabi harimaze baramiji za hatu ikao siuzitekeleza harma epajia hatu inu alwaqi' alqamari bila qina wa aidan na wala wandu ikao nyu ridunga harmaze pajimbalina mbali ikao utanganya nasi harmaze baramiji za hatu zino anombo Mwenyezi Mungu kana ngani harma khairi na amani o mahalani ikao domlio danyineze famiza hanyo nsipia biidhnillahi ta'ala. Siku leo ngarjo hadisi mahadisi au mukaddima nazila mahadisi ikao ngarjo hadisi zifatra ikao dozijao biidhnillahi ta'ala. Baada ikao sonsi pia riono changement ikao yandi sojiri harma insia hatu ikao changement ikao yandi saranzi hale abaha inzina tija zandi sobenuha yode mahadisi ikao ngarjo kansiri fanye tafkik ye fikra hiyo ridemonteze fikra hizo hamaje namna ikao rikalizandisa no iliri waswili harima ru'ya vision ikao ngejoka wadih au risaidi hemba bititir jo ushinda riwaswili harima ru'ya na vision ikao ngejoka wadih rirambuwe engarendao ndahu sisi ka daula ya Komori. Lesuala ikao tijiuzisa mimi handani kana daula hatu ngarendao ndahu abasain baada marhalain ngarendao ndahu eze changement ikao zijiri harmentia hatu hata haba sainu riwasuli ndahu yode masuala ikao amjusanani yajibu harima ze halaka ikao dorjoko zitekeleza osoniyo handani emanani hakisio hadisi yodokana ngabo masuala menji ikao fatra musoino rikari rihibumbabi hasibabu ya husu janibu ya ki akademi na janibu ya husu business yodesha tunzakana rikari rihibumbabi titi harima esaha harima zerezo. Lakini le suala ngilo bano eza jiri Komori abasainu ne changement ikao riyono ikao asina wandu mashababi ikao wajoko balia ya safina wajoko balia ya meli ya daula ya hatu harima marhala ikao doijao. Hal ngono kana zeno waizo fihi sawab handani ino ilini ke clear harma suala haman ilo mimi shakhsiyan nsona kana owandu ikao duani kiwaye yezi ya nyumeni ino ya sirkali ya nyumeni ino mashababi odo wandu ikao wajori towa harima ya dhulumat rende harima nuru li asbab kathira hasbabu zinji tukan mimi ngam shuku neze kudura walonizo abadan lakini amangalio deze montayat deze la dharf da ila daula ikawani kiwayo enamna iliyo wandu mashababi waniki wa daula iloni bade wanzo waibonesi yode tahaddi yode de zero ulio waniki wa wanyanyasi ikao Mwenyezi Mungu jo wafikisha insha Allah washinde wa hensile bwela saya maana hiyo do bahanu mimi nangali yao ukana changement inu yani kiwa mashababi wendeseye safina ya he daula ketsubidiri henti sakfu ya hajuka wa Komori ukana ya aboye jannatul qamar disaya diso benua abadan hera iya hangu mimi yofikira muhimu wa Komori hasibabu dokana ririfi daula ikaungi yonyi bade na wuzihire daula hiyo kena han isalelo au mau ganzo fatra hatarjo shindari hensi fikra hiyo yodi hadisi kama mjo hadisi banu lelo ne ma hadisi kawo ngarjo sanardo ya hadisi harma ze fatra ikao dozijao daula hatu iniki wa mashababi wayendesi mashababi wao warithi daula hindi lile suala muhimu. Hal ririthi daula ilona uhuria? Hal waniki wa daula ilona ekonomi njema? Hal waniki wa daula ikaongiona suma njema yani yovumbulwando harimaze nti bali na mbali? Au dokana daula ya wandu ikao ikwende siwani wa mezi ardora meye ardora tayari saidiwa
hal daula hatu waniki wa daula ikao ikana strategy hadaf wakotaha wazihakikisha ala mustawa wa he ze daula hau le bara la Afrika, le bara la Kiarabu, le bara la he dunia. Iyo de namna ikao wanyanyasi wanikiwa daula iyo min tabaqatin min dhahab, au wanikiwa daula ikao wo waje watahe le dalao. So si pia arjo shindari riwasuli harima jawabu hamadilo. Sisi wa Komor rike clear harima masala hiyo. Sisi daula ikao ye eshu. Daula ya eshu. Na msomeze takriri zonsi pia ikaonga mjozi Parisa harima dunia. Komori miongoni mwa ze daula ikao ze eshu. Ze eshu sababu kana hindi dokana keja shinda za ranziye marhala rarengo uhuria wa hatu hata haba sainu daula keja shinda uhansi namna na tartib ya uhakikisha zila besoin asasi za hao mujtama. Wabitali daula hamadi yo uhansi wakana daula ya eshu. Yode fikra muhimu. Taib. Zabarini ra eshu sisi ka daula wa Komori. Izo nambao banu amanzo nyambe ukana hindi wa Komori gasina wanyanyasi wanikiwa daula la dhimuri saidiyo wanyanyasi rihentile bwela saya la ujotu ngeza ukana rendeleo soni marhala ijao. Mimi honangaliao amangalio baada ya wanu daula hatu la dhimu ikeje mana wanu duwajawa handisa duwajwa isa le bwela saya abasain mashababi innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Yude fikra al-asasiya. Izo dizura kozita harmaze rezozo ntipi wakati kaurika uhakisi. Zabari hindi rambakana daula hatu yeshue hasiba bukangabo fikra ndaru muhim miuzire jizabana. Iyo khutba, iyo fika nilele hao banu mashababi kaunga nyaharma daula kanyaharma yezi rikauzitekeleza harima uwaze wavira wa asise daula hatu watukori shili arudiri eleheze fikra hizo hashekel khafif. Daula hatu wa Komori ngasina mabade mararu kari regle mabade yayo wa Komori ngarjoro harmaze tabu. Sadiquni wallah mimi hekira ayahangu hena mnanangali naenda Komori nasome daula Komori nasome daula shi Faransa nitimizio siasa Faransa ya rumilia harmu Afrika na Komori tistantiji ukana hindi wa Komori tila wana khulasa hindi wa Komori tila wana fikra hindi wa Komori mashakili ndaru ekari ziangalia ngarjoro harma zetabu ikao dorilio dokolo ikao utilo harmu daula hatu ni Mfaransa daila maadini ziliyo harmensi hatu watu wadilifu wazienshaze maadini hizo ya bilide dictature ikao ngiyo harme daula hatu dezenrongonda ruizo wa Komori regleze ndongonda ruizo ngarjoro harmaze tabu wa Komori lidhalike mashabab ikao mnikiwayezi abasain ikao ezi nikobidiri wane nori renge era iswa he daula harenge le fumvu ilo hato wala wandu ikao duwa kotabishe daula hatu Komori hanike mashababi ladhimuri renge fursa wa Komori. Yo nukta ijabia ikao mimi amonokana era iswa he daula hari shinjia fumvu sisi kama shababi wa Komori. Komori ladhimuri ke clear mana Mwenyezi Mungu kana la yajrimannakum shana'anu qaumin an la ta'dilu kesubidi hata kanga sina khilaf da sina adui da sina mru ukana watike waadilifu abadan lazima wake waadilifu. Iyo de hakika sisi mashababi kobidi riwane nkodo riwane na wane ritowe jil ritowe wazekaudu wa dhulumu yensi hatu rais wa daula hajaha watowa ni kama shababi idhan harishishia funvu muhimu hamadilo. Yo fikra muhimu wa Komori. Tay. Kana rizingara ye fikra iyo fikra muhimu wa Komori. Hasibabu dokana hindi
rangalieze mashakil ikaunga zire mawe harimo daula, rangalieze fikra ikaurwa zitekelezabo rizihensi strategy wa shababi, rizihensi strategy ya ukansi riregle ze mushkila hizo dokolo de ukana ze maadini za hatu kasina uadilifu huwazienshiwa harmwezi siwa harmu wanadamu aidan de ila diktaturi kao ngiyo harima ensi ya hatu wakomor lazimuri fikiri harima ejanibu yo fikra muhimu wakomor o zero ikao ngabjuku parihanihana harimwe mashababi wanundo kana hindi o zero ngu harimwaze mushkila ndaru ikao durazitekeleza gasine jil waze wahale ikao kwa jashinda wa wasulishe daula hatu o mahalani ikao sisi mashababi rikana tumuh rikana fikra rikahanza daula hatu iwasulia lidhalika ngabjoka araqil ngabjoka mizingiliji no waze ikao dowaliwa abasainu ngwatolo harima yezi lidhalika yo fikra muhimu wa Komori lazima rike clear mashababi ikao mniki wa yezi abahainu lazima mkena ruia mkena fikra wazi wangalieze zimakmiki ikao ngazonja zitilano waze ke hashiri arudi mwangalieze mashakili ikao doza tekeleziwa harima au dizo au mwen dizo sisi rato zitekeleza kana hizo mushkila lazima urkensiri zifikiri fikra muhimu wa Komori. طيب fikra ya satena dema muthaqafin ni sulta wa Komori dawala wandu mafundi karamba mafundi walona uwezo ni ilaka ya haone sulta nesi lazima ishange kesubidi wake wandu maulama warende hamadu wagangi wa Firaun abadan marhala yulazimu ila rinje marhala kana wewe muthaqaf wewe alim wewe fundi uke juzu uke wadzima no rengezezi abasainu wa khasatan ikana we shabab rike wadzima wa urengezezi shariti ke wadzima wa umenyaezi wa Komori marhala muhimu wa hassasun jiddan lazima urangalie fikra hiyo maana hiyo fikra muhimu ketubidi maulama wa basainu mjemdo fanya takhdir ndolezon wanansi abadan lazima alim ye dawru ya haone roli ya haho abasainu nganzo urakizize mushkile kao dizorazivumbu dokolo de zemaadini kao kasuwa zenshiwa ha utarika ya uadilifu ngena daila diktaturi kaungu harma dawla riwa hashirisho wanansi harimaze mashakili isu no ilirjo wajihi ze mushkila ikao ngazire mawe dawla rendele uso emana nambe namna yo hindi dokana inu de emergency ya kweli abasainu abahainu dabonjwa mbakana ngabo emergency ko emergency kaunge jo hansiwani wana shababi ho mustaqbali sisir jo mbakana yinu de namna ikao ngaranzao dawla hatu ikae fikira muhimu wa Komori kama hadisi ya ambref fikra ikao ngarjozi hadisa ye marhala ijao iyo sisi namna jerjo ko hantize hadaf za he dawla hatu wa Komori ngabo mushkila zinji ikao ngazjouri wajihi ho hantize hadaf izorita hao harima dawla ya hatu sisi wa Komori hasiba udazila mushkila na mwambiani kana do kolo de maadini so wazinsho hawadilifu ngena ila diktaturi kaungyo harima dawla ya hatu izongizo na ilaka no hantize hadaf ritahao harima dawla ya hatu ekakarjazi fikiri ngabjuka udziro o hanti hadaf ikaudo ritahao harima dawla hatu hasiba do kana hindi wa Komori dawla hatu mengoni mweze mashakili rilonizo dokana ngasarma mikataba ikao nge sasanyawo ye dawla hatu ritendele usoni yomonsi aidan ngasina maze ikao wao waongo afanyao ye siasa Faransa Komori jena mnekao alisalihi harambia ifikira hiyo lidhalika hiyo fikira muhimu wa Komori wakensira angalie ukana ngasina mushkila asasi lazima hansiwa
namna na tartibu ya ufikiri ze mashakili hizo. Hasibabu dokana hindi ze fikra ya mashababi walonio wanzore ndile usoni ne ze fikra za hoaze walona ilaka nukolo kazina ukasawa. Manaye markazi ya hekuwa ngejoka tadarub wabjore mana ze markazi hizo ze centre wale pouvoir doaze ikangwa una ilaka na Faransa ne mashababi kao amanu bi rabbihim Mwenyezi Mungu hawanika huda yude fikra al-asasi ngabjoka uziro harima ejanibu ngamunishio uziro na ekarangalio uziro wo dokater joshindari hensi strategy wakomore pai zabari ndi dokana sisi mashababi enamna risomawe ye hadaf ya he daula riangaliao o mahalanilio side namno wazeye waka harmezi hizo zavira waangaliawe hadafu ya he daula hena mdungu angaliwe hadafu ya he daula hanzia mukhtalif ni wanyani ni mustawa wa he ilmu wandu walonio hena mdungu angaliyo fikra he daula bitariqa mukhtalifa lidhalika yo fikra muhimu wa Komori ladhimu rikenzi o muhimu harmwe janibu ye hadafu ya he daula ladhimu ke thabita rifanye namna ya uhansi hadaf de haina hadafu rjoko ihansi muhimu za he daula zibaki yabo wa Komori rihensi lebwela saya wa Komori mashabab yodo muhimu wa Komori rihensi lebwela saya lau fanya intilaq rendele uso de amani ya he daula amvumbu amani ya daula side namno waze wadozamba wa Komori amani ya he daula injia wa harmwe development ya hensi side amani mwadoishi ya wala wadori vumbulia kana usijonjile anazibani abadan fikre amani riha isibanu kadozinji de namna njoko saidie mwatu ni Mkomori yendele usoni yode fikra ya amani shati fikra kana ubale bunduki ujeure memdu fulani wa ila akhiri yo fikra muhimu de daula ya Komori ibaki daula yo hadafu muhimu wa Komori maudu sijari wanoze tumuh zilona Kenya na roto wa Komori la vimori some siasa ya Kenya ndonono yonga joi hakisi apre roto namna ikaungu fikiri ye sharqi ya hatuila wa Komori muhimu jiddan wa Komori de namna ya ufikiri daula hatu ibaki daula Komori ibaki Komori itende ika tabia ya Kenya Tanzania Madagascar narfikiri ndro harma janibu wa Komori wa khasatan de mashababi ikao mnikiwa sulta mnikiwa ezi narifikiri ndo roto wa Komori amsomnikani lamha basita jiddan mina tifanya waraqa amali ya siasa ya roto ya irumiao harme sharqi ya hatuin bahath na yanziha ya husuroto wae siasa ya irumiao roto khilala mwaha wa kamili harenge plasi ya Paul Kagame hanikiwa rengeze ze khata ne ze foti zilio harme inu Afrika wa Komori roto hanjia harma ze pay puissance roto hanjia Israeli wa Komori roto ngena fikra yeye yake de qaid baada de lideri mwahe Afrika baada ze mashakili zilio Ethiopia rejei na zila mashakili zilondani roto hajiundukana ladhimu ya rumie siasa yonda ila rado tekelezamana wa Komori ladhimu ima dhamana wa hatu wadoka hashiri wadoso maze montayati hizo wahensi siasa wa Komori sisi raisi wa hatu abali ya roto haja Komori wajamba kana ribu waze vizane hendini kwa tushinda udirikizo bwana ola ya tahao sisi kartushindi udirikizo sisi ritahao roto hatowe kandidaturia harmwe inu Afrika maana hajua izo ya tahao hanika Komori rinje harmwe khasara ya mapesa ila khasara hasiba bukana karja kansira raitwalia yo karjo hadisi apre iho wa Komori sisi namna rjoko hansi hadaf ya he daula hatu inti wa Komori narangalize mashakili na mabianizo dokolo deze maadini so wazinshiwa hawadilifu de dictature la demu regleze fikra hizo sayo d'abord joshinda rihensi hadaf mana hizo ngizo na ila kana hindi
sisi kasi daula ya huri karna ushindari hensi hadafu yorta hao ikakasina ma ahrar yuda ila qawlu la Umar yamba kana mata sta'abatumun nas وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نمنا جم جوكو كحر وجوكو كعبد مترانا وانزو هنسي هدف يها نابونغا وحرما وكولو لازم مرفكيري دو حقيقيشا زي مصالح زهاتو زي انتري زهاتو وكمو إزو كازنا هوجا إكانغا سيارما مكاتبا إكاوي إسا سانينسي هاتو كومور أيضا do salama ne amani hensi hatu wakati kao sisi karitu hansi jeshi la kweli lihifadhi daula sha jeshi lanzo lihifadhi wandu de amani kaonge jotunze mwatu ni mkomori ya jifahari kana mimi ngamina daula ilona ekonomi njema daula ilona siasa njema daula ikao siasa ngendela uson ya daula ngeevoli udefasira istiqrari na amani wa komori yako bidir kensi rifikiri abasain طيب mimi namna nionawe mashababi kawa nikiwaezi abasain ngo harma fikira mbili wa komori fikira mbili ya imma siasa iko hamba siasa amrin waqi au siasa i'adati an-nazar namna njoini kater wajihundu harma siasa ukana ngabo siasa tainu ya he daula ya imangari dungao vanuri kontinye namna inu zetabu neze mashakili neze hakikishi hanjema na mbi ngari dungawe namna inu au ngari rengao inu zilio basa rirudiri fanye revisio ya siasa he daula kamil yode ze fikra mbili nionao abasain ya ime mashababi kawa ni kiwaezi abasain ngari konsiori kontinye namna waze wari nikari waswili izo wakotaha au ngari kensio rifanye iadati nazari risome siasa min jadid riwasili harma siasa nyume yo fikira muhimu khiyar kaungizo harima wanyanyasi kaudu wanikiwa yes ngari fanya wakumwa ngari fanya ngari continue ze wazee waandisa au ngari kensio rifanye iadati nazar risome msomo wa nyume siasa rihenti siasa nyume kana rabakana ngari continue abo karna hunda tabu hata mana abo ngari joko dunga siasa ya hansiwa hale kangara nzori change odobanda ko bidiri fikirize mashakili na mwambiani wa Komori aba haino wa Komori hera iyahangu kabati majali kabati nafasi wandu ka opposition abadan wa khasatan de mashabab abadan khasatan de mashabab ompira ngu harmetere wa hema shababi abasain ulona fikra ya saidie shababi yani kwa yezi hamandaye na itekeleze utona fikra ya timenye ya kensi doli ndiezi jao yode fikra al-asasiya fikra ya hangu harme janibu kananga sina siasa mbili ya kobidizi fikiriliwa abasain wa Komori gari continue zo wazee waandisa au ngari fanyo iadati nazar revise umuhimu harma hizo zonsi pia maana hizo mahadisi kanga jozi hadisi apre dokana rikene namna yukana sisi wa Komori rijue daula hatu ni hajm ya he daula hatu hiyala ze mashakili ikaungazijirio harma kontinent hatu Afrika ngazijirio harma ligarabu ngazijirio harma daula ze dunia sisi zorita hau hindi de usalama ne maisha ya hensi ya hatu wandu wonsi pia wo wanzani watu wakati kao sisi ngasina haja no wandu wonsi pia ritsurudir rejeza ze akhta ne ze foti ikao zitongeza ukana rilata wanzani rilata dual rilata wandu ikao wakobidi wa keshariki wa hatu harma marhala sisi rikao hutaji warisaidie fikra warisaidie siasa warisaidie harma janibu ya ekonomi yodi fikra wa Komori fikra ngarjo wadhuhisha daula wajoja warambikana na mmenyeze ila kazahanyu na fulani abadan lazimurdo kabake tawazun yodi fikra kao ngam amtekelezo hano abasani طيب ntuta hanlete haku harima manatanzi fikra zinjisha ntuta hanlete haku harima ya hadisi fikiria sasa
diplomasi ya hatu ngiyo na mushkila wa Komori. Diplomasi ya hatu ngiyo na mushkila wa dalili. Dokana mangalera iswahe daula yede mdu ya kuendese diplomasi. Haechi. Na wahaka na wazir wahezi habari zovonze wahe diplomasi. Ila yoni sakana ngabo dof. Hari. Na ritafadie fikra hiyo. Iswa daula iti mahalani kwa iti sharti keni mahalani atujuhayende. Na bunga wana gasina ambasadi zilobonze. Gasina madiplomasi walobonze. Gasina waziri wahezi habari za hobonze. Fikra yoni ile hewa ike clear. Rikena majeshi wa diplomasi wa prepare waza kweli waje wa defende zila interesa he daula ya hatu. Majeshi wa diplomasi. Jiheli kanga sina jeshi hondani. Ngalibi hao wandu watijoti ya msajaja. Na rikena jeshi la madiplomasi wajo preparewa ilmu na kafaa na marifa wende wa defende zila interesa he daula hatu wonze riwasili zodi zitawa abasai maanale dzina la Komori wa Komori kaliti jema lazima lirengeziwa yo fikra asasi namna jarjo ko tahale jeshi la diplomasi hilo ndongo mbili muhimu ilmu na kafaa ilmu na experience izode zitawa abasai hena mru yanikiwe janibu ya joshi ndarengeze yensi ya hatu de ilmu ne kafaa hizo ngejori wasulisha harma diplomasi njema riwasilo mahalani kaudo ranzori wasili wa Komori yo fikira muhimu fikira ya satsen namna jerjo korenge decision yo bonze wa Komori namnaji sirati fikra zinji manata makana amjordinzire jeshamu mnikoni flasha ema hadisi joko hadisi na rirohe harma system ya klasiki ya urenga decision wa Komori bakar na wasili ukanati la lati onotabiri ti la lati horo narifanye jau abada narirohe harma e system hizo rikena farik kipu za wanru ikaungwa jo shariki rihenti decision ya hedaula de karari ya hedaula yovonze wa Komori na rikena kipu ijoka harmwe wizara ya hatu ijokansi fikirliye diplomasi wa Komori ngasine kisimu ya heli garab ya mondarab ya he Asia ngasine he Europe ngasine he Afrika o wandu wao na wanikiwa hazi wa ufikirliye siasa ya Komori harimaze branchi kaudu wanikiwa waje na takrir waje na noti namna jerjo ko hantize intere za hatu harimwe Afrika harimwe Arabu harimwe dunia wa Komori rikena namna ya uslubu ya urenga karari ya ki diplomasi. Taib ezi jao abasaino halaka ijao baada jo hadisi namnikani flash ya ru'ya ikao diyo nanzon do hadisi abasaino darjo jibule suala ila ain wa Komori ngarenda onda ho abasaino namna je yakobidi rihensi mshinzi wa waswili umahalanikao duranzo riwaswili iliwo wandu ikao duwa hajabanu umizonini wanika ambrevu ze fikra ikao skanzanzi tekelese fikra manu dokana wanu wanikiwezi abasainu changement inu emergency andisa abasainu wa Komori hasibabu dokana ngasina mashababi wanikiwa kalima muhima rais wa daula hawanika fikra muhima harongozo wa Komori hama hauta hatauba ukana harumia akili za mwando wa duhazi harma vision ikao wakaniyo wa eshuwe aba haini nguni kwe mashababi ye vision sisi derjoko juwezo rifanyao ya imari kontinye ya imari fanye iadati nazar wa Komori yode fasiri mimi na fasiri harima honi kama shababi hamada wanu yes wa Komori rais wa daula hata hatauba usoni mwa Komori ukana wa Komori wa mvoti hauko jamvo almuhim harumia akili kauzi akili hizo kazijashinda za wasilishe wa Komori wa mahalani kao dorakota sayo hazibadili badala kana si mashababiri jusembuda na mizinga rendera wanesina o mazewala yeye hawai hawato hanike mashababi abo hiyo dailaramba ukana wala yajrimannakum shana'anu qaumin an la ta'dilu lazimu wake waadilifu
rishukuriye janibiyo kana wajiri fikra hakima harimo janibiyo yo fikra muhimu wa Komori yo de fikra ya mano fikra ya saten dokana sisi ladhimu wake namna ya wangalia ze mashakili kaunga zire mawe ye daula ya hatu mushkila hokolo mushkila heze maadini kao kastuwa zinshiwa hau tarika ya wadilifu mushkila he diktaturi surudire jai wa Komori likensiri fikiri janibi fikira ya sai jo saidiyabo de mawandu maulama une mamuthaqafin na ilaqa ya haune sulta nezi tukawake wagangi waje wadubaririsha eze zembi na rambezi juka na wai rielezo wanansi rilamweri hashirishi wanansi ze hadaf za daula ze akhta za daula no iliri johansi daula ijokaya fikra muhim wa Komori ekakar jangalia ze mashakilizo wa Komori karna ushindari hensi vision ya kweli karna ukana uhurri ze masalihi za hatu ze interesa karna uzi parisa amani ikaure vumbu wangio na ilaka ne development ya hensi hatu karna hii iwasu yule fikra yaman au de fikra ya bizi fikra ya sati na dokana ngasi harima fikra muhimu wa Komori ya imari kontinye siyasa ya hoa zeye au rechange ekanga rechange wa wala dimuri touch retouche ze mashakili ndaru na zivumbua bana nori hensi siyasa ya yumeni namna ajerjo kofikiri jeshi la diplomasi muhimu lijo defendez la interesa he daula wonze rikena diplomasi hama diplomasi ze dualism rojina tukanera iso he daula ide joko endelea abale diplomasi wonze yake hamadi waziri eze habari zo wonze abada lazimuri fikiri jani bamandi yo rikena jeshi la diplomasi muhimu lijo preparewa hamade namna wa preparewa le jeshi la Komori lisingo balambu dale biha wandu lisona ndongo za halo yo fikira muhimu namna jerjo ko hansi fikra ya hansi decision yo wonze la thimuhar mwe wizara ya hatu rikena kip ya ukansi ufikirilie wizara ufikirilie siyasa ya hatu ufikirilie ze intere ngasine mondarabu Afrika ni Europa ni Asia lazima wake wandu wa lona ilmu na maarifa wa jokansi wa doha dunga ze noti ne ze takriri kaunga ziru haubonze no ilirjoshidari hadidisho aina nuridi an natajir sisi ka daula ko ngare ndao daula hindi jori ka musharaka wa hatu sina urendele harimazi la hadaf za hatu wa Komori yude fikira nsukanzani tekeleze wanlelo sikwa satena ngarjo hadisi fikira muhimu amubo Mwenyezi Mungu kana wa Komori ukana tukabanu wandu wa changer daria abadan sha ngrangali yao yizura kota hazi hakikishi Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba hadisi muhimu wa Komori hamba hadisi ukana ikamru halaba amini ya ndongo hahundukane amini langiyo na khata ngiyombi mduna towe kafara aminila yafanyeze njema iyo fikira muhimu wa Komori uwo Mtume ya hamba shatsinda fasira abo hindi ya akili ino ya jomki nishani fikiri khata ni fikiri nani ikati parise njema abula di mundu njema ni rensi zembi yona nzoni wasuli dokana hindi wanuma shababika wanikiwa yesi izo rakota wa Komori abaha ino lazima changer daria ufikiri wa Komori de mashababi wonsi pi lazima fikiri risaidi wanyanyasi omwe wa hensile bwela saya manao kwa na ushinda waritowe harima zitaburilio hasiba udokana waniki wa daula fashila ya ishu daula yilona nyibade hamadena mnarazitekeleza iyo kenau regleha abasain narifikirie baadawan wa Komori nzuwani owajao eru iyange joko kanamnache wa Komori baada nzuwani mwali wajukorengezi nga joko kala ladhimuri kenamnache yude fikire kaunga rjo hadisi o wakati ujao ila an naltaqi fi qira'atin jadida aqulu qawli hadha wa atamanna alkhayra lilwatan amu Mwenyezi Mungu kanjamlatizani wakati insha Allah ngarjuwana na wakati wasatena biidhnillah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.